আমি আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ 155 জন্ম জয়ন্তীৰ লগতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যি নন ভাইলেন্স ডে কোকৰাঝাৰত অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ। মূল কাৰণটো হৈছে যে আমাক সদায় শান্তি লাগে, আমাক সদায় নিৰাপত্তা লাগে আৰু অহিংসাই যিটো আমাৰ একমাত্ৰ পথ য'ত সমাজখন খুব সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে। এটা সময়ত হিংসা হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ সমাজত ইনষ্টেবিলিটি আছিলে, ভাল পৰিৱেশ নাছিলে। আজি শান্তি ঘূৰি আহিছে। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে আমাৰ ভাৰতত যি আমাৰ বিশ্বৰ শান্তিৰ গুৰু, নন ভাইলেন্সৰ গুৰু ইয়াতে জন্ম পাইছিলে আৰু তেখেতে বিশ্বক এটা ডাঙৰ এটা মেছেজ দি গ'ল। গতিকে আজি আমি খুব এই বিশেষ দিনটো খুব ভালকৈ আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ, কাৰণ যোৱা সময়ত আমি কিছুমান ভুলৰ কাৰণে বহুত হিংসা হৈ গ'ল, বহুত আমাৰ আপোনজনক হেৰালোঁ। তেনেকুৱা পৰিৱেশ যাতে আকৌ নাহে। গতিকে আজি আমি জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী স্মৰণ কৰাৰ লগতে তেখেতক সন্মান জনোৱাৰ লগতে ৩-৪টা কাম ইয়াত লোৱা হৈছে। এটা হ'ল গ্ৰীণ বডোলেণ্ড মিছন, বৃক্ষৰোপণৰ কাম সমগ্ৰ ভাৰতৰ সমগ্ৰ বিশ্বত আৰম্ভ হৈছে। যিটো বায়'ডাইভাৰ্চিটি, যিটো পৰিৱেশ চেঞ্জ হৈছে সেইটো ৰেষ্ট'ৰ কৰাৰ কাৰণে কাম আৰম্ভ হৈছে। গতিকে BTR চৰকাৰখনো আমি বডোলেণ্ড গ্ৰীণ মিছন এটা মিছন লৈ পেলাই আমাৰ কামটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি 2000তকৈ বেছি ভলেণ্টিয়াৰ্ছসকলে ইয়াতে শপত গ্ৰহণ কৰিব। অনাগত দিনত বডোলেণ্ডটো সেউজ কৰি ৰখাৰ কাৰণে, গছ ৰোপণ কৰাৰ কাৰণে, লগতে প্লাষ্টিক ফ্ৰী এটা জ'ন কৰাৰ কাৰণে আৰু পানী যিটো ব্যৱহাৰ এইটো কেনেকৈ মেনেজ কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে কাম আৰম্ভ কৰিব। ইয়াৰ লগে লগে আমি এটা আৰু কাম আজি কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিটো আমাৰ জাতিৰ পিতাই বিচাৰিছিলে যে স্বচ্ছতা। ইয়াৰ ভিতৰত ভাইব্ৰেণ্ট BTRৰ আণ্ডাৰত আমাৰ যিটো গভৰ্নেন্স ছিষ্টেম চলি আছে, যিটো শাসন ব্যৱস্থা চলি আছে, ইয়াত আমি প্ৰথমতে ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো আমাৰ চাৰ্কল অফিচবিলাক আছে তাত আজি আমি গ্ৰিভেন্সেছ বক্স আমি তাতে দিয়া হ'ব, যিটো কমপ্লেইন বক্স বুলিও কোৱা হ'ব। আৰু প্ৰতি 15 দিনৰ মূৰে মূৰে এইটো খোলা হ'ব। পাব্লিকৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে সেইটো চোৱা হ'ব। গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো দায়িত্ব লৈছে। ইয়াৰ পিছত আজি ডক্টৰ বাছিৰাম বড়ো আমাৰ এজন শিক্ষিত আছিলে, প্ৰথম আমাৰ IS আছিলে। তেখেতৰ নামত আজিৰ পৰা আমি এটা ফেলোশ্বিপ আমাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই ফেলোশ্বিপটো আমি ফেলোশ্বিপটো ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। গতিকে মই আজি খুব আনন্দিত যে এইখিনি কাম আমি জাতিৰ পিতাৰ জন্ম জয়ন্তীত আৰম্ভ কৰিম আৰু অনাগত দিনত BTR অঞ্চলটো স্থায়ী শান্তি কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ কামটো আমি কণ্টিনিউ কৰিম। वायलेंस है हमारी जो फादर ऑफ द नेशन और अभी पूरा विश्व में जिसको नॉन वायलेंस के गुरु माना जाता है, गांधी जी की आज जन्म जयंती है। 155 गांधी जयंती हम लोग मना रहे हैं और कोकराझार में हम लोग BTR गवर्नमेंट की तरफ से हमारे सेक्रेटरीट में हम हमारे जो फादर ऑफ द नेशन और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाने का एक बहुत बड़ा आयोजन किया है और अभी हम पुष्पांजलि प्रोग्राम हो चुके हैं। इसके बाद जो है हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम लिए हैं। एक तो है जो स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी की ऑनर में जो शुरू किया था, उसका ही एक काम हम लोग आज यहाँ कर रहे हैं कि बोडोलैंड में जो वाइब्रेंट BTR बनाने का एक प्रोग्राम हमने रखा है। उसमें ग्रीन बोडोलैंड मिशन एक बहुत बड़ा मिशन है कि हमारे जो पर्यावरण है, हमारे जो प्रकृति है, उसका सुरक्षा के लिए हमने एक ग्रीन बोडोलैंड मिशन शुरू किया था। और आज 2000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स एक साथ यहाँ शपथ लेंगे कि आने वाले समय में बोडोलैंड में वो लोग वृक्षारोपण करेंगे, वृक्ष लगाएंगे और उसके साथ ही प्लास्टिक फ्री बोडोलैंड के लिए और हमारा जो पानी का जो व्यवहार है, पानी का जो यूज़ है, उसको मैनेज करने के लिए वो लोग काम आज से शुरू करेगा। ये बोडोलैंड ग्रीन मिशन है। उसके साथ ही हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यूथ के लिए आज लॉन्च करने जा रहा है। वो है डॉक्टर बासीराम बोरो फेलोशिप प्रोग्राम। ये रिसर्च के लिए हम लोग आज लॉन्च करेंगे। और उसके साथ ही वाइब्रेंट BTR के अंदर हम लोग एक मिशन बनाया है जो वाइब्रेंट BTR मिशन है। उसमें गुड गवर्नेंस जो है और ग्रीवेंसेस जो है लोगों का, उसको लाने के लिए हर सर्कल ऑफिस में एक कंप्लेंट बॉक्स दिया जाएगा या ग्रीवेंसेस बॉक्स दिया जाएगा। उसमें आज से ही BTR का पूरा सर्कल ऑफिस में ये जो है ये लगा जाएगा और लोगों अपना अपना जो कंप्लेंट्स है, अपना अपना जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उसको वो बॉक्स में डालेंगे और हर 15 दिन में बॉक्स खोलेंगे और उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन, उसका हल करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हमारी तरफ से कार्रवाई किया जाएगा। तो ग्रीन बोडोलैंड मिशन को लेकर